Mwiriwe neza nshuti zanjye nongeye kubasuhuza kuri uyu mugoroba. Nanone nje kubabwira amazina 13 wakwita umwana w'umukobwa muri iki gihe, amazina meza cyane kandi magufi agezweho afite n'ubusobanuro bwiza, kuko ndababwira n'ubusobanuro bwayo. Umwanya wa mbere rero turasanga izina Kirenga Nova. Kirenga ni izina ry'ikinyarwanda, naho Nova ni izina rikomoka mu baratini, rikaba risobanuye ngo inyenyeri imurika. Aha turakurikizaho rero irindi zina rya kabiri ryitwa Zahabu Mirabelle. Zahabu ni izina ry'ikinyarwanda, naho Mirabelle ni izina ryiza cyane rikomoka mu baratini, rikaba risobanuye ngo ubwiza butangaje cyangwa se umwiza cyane. Zahabu Mirabelle. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga izina ryitwa Shami Leina. Shami ni izina ry'ikinyarwanda, Leina ni izina ryiza wakwita umwana w'umukobwa. Leina rikomoka muri Slavi, rikaba risobanuye ngo umwamikazi. Rishobora no gukomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ngo ijoro. Tugeze ku mwanya wa kane, aho dusanga izina ryitwa Ikamba Mika. Ikamba Mika, Ikamba ni izina ry'ikinyarwanda, naho Mika ni izina rikomoka mu Bahebureyi, rikaba risobanuye ngo ninde usa n'Imana. Tugeze ku mwanya wa gatanu, Kundwa Hati. Kundwa Hati naryo ni izina ryiza cyane wakwita umwana w'umukobwa. Kundwa ni izina ry'ikinyarwanda, naho Hati ni izina rikomoka mu Bongereza, rikaba risobanuye ngo intwari cyangwa se umunyamutima ukomeye, umuntu ufite umutima ukomeye. Kundwa Hati. Turakomeza rero ku mwanya wacu wa gatandatu, turasanga Isheja Oxiela. Isheja Oxiela. Isheja ni izina ry'ikinyarwanda, Oxiela ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ngo intwari. Urumva ko ni izina twakwita abana bacu b'abakobwa muri iki gihe. Ni amazina agezweho cyane. Komeza ukurikirane video yose ntuze gucikana. Tugeze ku mwanya wa karindwi, aho dusanga izina bita Abatoni Precious. Abatoni ni izina ry'ikinyarwanda, naho Precious ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bongereza, rikaba risobanuye ngo uwiyubaha cyangwa se uwiha agaciro. Iyo ni izina ryiza cyane, Precious. Abatoni Precious. Yego, tugiye rero ku mwanya wa munani. Umwanya wa munani ni ukurikiyeho, aho dusanga umwana waba witwa ngo Agasaro Ada. Urumva ni akazina keza cyane kagufi koroshye. Agasaro ni izina ry'ikinyarwanda, naho Ada ni izina ryiza cyane rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ngo umunyacyubahiro. Agasaro Ada. Urumva ni amazina meza cyane. Tugiye rero dukomeje cyane twihuse. Nyamuneka ndagusabye niwe wagirwa gukora subscribe, wowe utarayikora, wowe wayikoze ukore like, share and comment, birarushaho kudufasha. Tugeze ku mwanya wa 9, aho dusanga izina ryitwa Gitego Runa. Gitego ni izina ry'ikinyarwanda, naho Runa ni izina ryiza cyane rikomoka mu baratini, rikaba risobanuye ngo ukwezi. Gitego Runa. Gitego Runa. Urumva ni izina ryiza cyane rwose twakwita abana bacu. Twakomeje rero, turakomeza kandi ku mwanya ukurikiyeho. Ku mwanya ukurikiyeho ni umwanya wa 10, aho dusanga izina ryitwa Zuba Pista. Zuba Pista. Zuba ni izina ry'ikinyarwanda, naho Pista ni izina ryiza cyane twakwita umwana w'umukobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ngo ikamba ry'intsinzi. Ikamba ry'intsinzi. Tugendere twihuse. Ku mwanya wa 11 turasanga izina ryitwa Neza Zoey. Neza Zoey. Neza ni izina ry'ikinyarwanda, naho Zoey ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bugiriki bwa kera, rikaba risobanuye ngo ubuzima. Twagiye ku izina rya 12, aho dusanga izina ryitwa Utona Neri Vela. Utona Neri Vela. Utona ni izina ry'ikinyarwanda, naho Neri ni izina rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo urumuri rurabagirana. Naho Vera ni izina ryiza cyane rikomoka mu Burusiya, rikaba risobanuye ngo ukuri. Murakoze cyane rero nshuti zanjye gukurikirana iyi video. Mubyeyi cyangwa se wowe witegura kubyara, aya ni amazina meza cyane dukwiriye kwita abana bacu muri iki gihe cy'ikinyejana. Tugeze ku mwanya wa nyuma, witwa Umwiza Mara Drena.
Umwiza Maradrina. Umwiza ni izina ry'ikinyarwanda, naho Mara ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bahebureyi, rikaba risobanuye ngo imbaraga cyangwa se gukura.